Salibonani bantwana benkosi. Ngiyalibingelela ngegama lenkosi uJesu ekuseni. Thanda ukubonga inkosi ngesipho sempilo. Ngoba insuku lezi esiphila kuzo kazilula ngendaba yomkhuhlane lo owe-COVID-19 esibhekane lawo ochaye umhlaba wonke jikelele. Isikhuthazo esikhona ukuthi asiyeni hlatshwa sizigcine sihlanzekile. Inkosi isiphathise ukuze insuku zethu zande. Asikhulekeni. Babo ingcwele, siyabonga ngethuba osulivezile ukuthi sikukhonze. Siletha udumo esihlalweni sakho sobukhosi ngoba ulufanele. Sibonga ukulondolozwa lokuvikelwa phakathi kwesimo esinje ese-COVID-19. Sicela Nkosi uqinise abagulayo, ududuze abafelweyo. Siphe njalo inhlakanipho yokuzwisisa ilizwi lakho nxa likhulunywa phakathi kwethu. Sinike inhliziyo ezithambayo ezivuma ukuguquka zenze okuyintando yakho. Thatha indawo yakho nxa siqala yona linkonzo, ube nguwe okhuluma lathi. Usibusise sonke kanye lezilaleli. NgoJesu siyathandaza, amen. Thanda ukubonga inkosi ngakho konke senzela khona. Nanti ithuba elihle, nanti ithuba elivezwa lizulu ngoba lisithanda lifuna ukusisindisa. Imvama kulesi sikhathi somnyaka njengebandla sijayele ukuba lohlelo esiluqhubayo, uhlelo oluthi End It Now. Uhlelo lolu indlela yethu yokufithizela futhi sihlakaniphisana ngomonakalo obangelwa yikuhlukuluzana phakathi kwamaguma ethu. Ngolwimi lwemzini sithi thina njengebandla no to violence. Nxa kukhona okunye ongakwenzela umuntu kakube ngokuveza uthando. Nxa kukhona okunye ongafisa ukuthi ube yikho khona, fisa ukuba lodumo lokuthanda abanye. Njengebandla inkonzo yethu yanamuhla ihlomisa, ikhuze futhi ikhalimele ngendaba zokuhlakumezana phakathi kwamaguma ethu. Namuhla sizabe sikhangela kumbe ngithi siveza elinye ikhona uSathane asegxile ngalo ngempande phakathi kwemizi yethu ngaphansi kwesihloko esithi Nanzelela, ngubani obusa kwelakho iguma. Ivesi yethu ezaba ludondolo lwesifundo sizayicaphuna kuMathewu 18 ivesi ngeka-6. Ngizayifunda ifundeka kanje. Ithi kodwa loba ngubani owenza omunye walaba abancinyane abakholwa kimi ukuthi enze isono. Angazi kumbe ibandla liyanizwisisa. Ithi loma ngubani owenza omunye walaba abancinyane abakholwa kimi ukuthi enze isono, kungaba ngcono kuye ukuthi kulengiswe entanyeni yakhe ilitshekazi bathandekayo, hayi ilitshe, kodwa ilitshekazi, hayi ilitshe nje, kodwa ilitshekazi lokuchola agaluliswe enzikini yolwandle. Ngamazi avela eBhayibhelini encwadini kaMathewu 18 verse 6. Izulu liyakhalimela, izulu liyaqonqosela, izulu liyakhuza ekuseni ukuthi check your record, nanzelela ukuhamba kwakho phakathi kweguma lakho. Ungabi ngumuntu owenza ukuthi abantu balahlekelwe ukukholwa kuNkulunkulu. Ngenye indlela ungabi ngumuntu ohlukuluzayo, ungabi ngumuntu othukuthelisayo. Uverse 7 abesesithi maye kuwo umhlaba ngenxa yezinto ezenza abantu benze isono. Maye kuwe umhlaba ngenxa yezinto ezenza abantu benze isono. Izinto ezinjalo ziyafika, kodwa maye kulo umuntu ezifika ngaye. Litsho njalo iBhayibheli.
Ngicabanga ukuthi inkonzo yalamuhla injenge stock taking. Sizakhangela emuva sinanzelela ukuthi lapho uThixo asibusise ukuthi sibe khona esiphila khona emagumeni esiwalawulayo, emagumeni esingomama phakathi kwawo, emagumeni esingobaba phakathi kwawo, emagumeni esingomalume, esingogogo, esingosisi, kanti senzani? Bantwana benkosi ngiyanxusa ngendlela eqhakathekileyo. Asilaleleni ukuhamba kwesifundo, sihambe laso ukwenzela ukuthi singalahlekelwa. Ngithe mina yi-stock taking. Nanzelela ukuthi lapho ophila khona kubusa bani. Sizakhangela ngemisebenzi etshiyeneyo esiyivezayo, imisebenzi engiyinanzelelayo, imisebenzi esithinte kabuhlungu ukuhlela kwezulu. Ngoba uThixo nxa edala imuli, eyinika ithuba emhlabeni, uthi zalanani lande, liwugcwalise umhlaba. Nxa ebabeka laba ababili, ubabeka endaweni enhle, labo belolongekile bengabantu abahle, abapheleleyo, abangayaziyo into embi, abalemlomo ehlanzekileyo, engakwaziyo ukuthethisa, abalenhliziyo ezihlanzekileyo, ezingakaze zizondela umuntu. uThixo uthi nxa eqeda ukudala konke, athi konke kuhle, zalanani lande. Ngakho siyananzelela injongo yezulu ukuthi nxa lidala umuntu limnika indawo, lisithi kabe yimuli, abe leguma, ahlale lapho ehlezi khona. Inhloso yezulu yikuthi sifuze yena osidalayo, sibe lemisebenzi emihle njengaye owasidalayo, sibe lesimilo esihle njengaye owasidalayo. Asikukhangelenini khonokhu bese sinanzelela ukuthi thina kanti silahlela ngaphi. Lamuhla ngithe yi-stock taking day. Ngizakhangela ngezembiko. Izenzakalo endaweni zomthetho lapha nxa ngisithi ngiyakhangela ngeyami ingqondo encinyane yona leyi, ithi itshengisa ukuthi nxa singehluleka ukuphila ngendlela efunwa inkosi eyasidalayo, konakala izinto ezinengi empilweni, ibe buhlungu kakhulu impilo yabantu ngaphansi kwelanga. Nxa sikhangela imibiko equkethwe ngabezomthetho, sikhangele nje kuphela iwindi elincane elokuhlukuluzwa kwabantwana, kutholakala ukuthi amacala okubanjwa iganyavu kwabantwana amanengi enzakalela endaweni okuthiwa kungekhaya. Abantwana abanengi sihlangana lazo izindaba sokuthiwa umama ubephumile waya enkonzweni, kumbe umama ubephumile waya eklinika, umntwana wasala egangelwa. Inani elitholakalayo bathandekayo ngamacala e-rape yabantwana liphezulu. We are recording very high percentages ezabantwana abagangelwa emagumeni awababiza besithi kungekhaya. Okwesibili, nxa sikhangela abantwana abanengi kuyona leyo imbiko futhi ukuthi kanti abarepa abantwana laba ngobani. Imibiko iveza ukuthi ama-rapist agangela abantwana, abadlengula abantwana, ngabantu okumele babagcine babananzelele, ngabantu abangabazali labantu abayizihlobo. Inani laleso sigaba yilo elilandela ubukhulu benani elezenzakalo zangekhaya. Bese sikhangela abantwana okuthiwa urechiwe, umuntu wangikhona kaziwa uphonguye ngumntwana wamhugela egangeni. Imbiko itshengisa ukuthi inani elinjalo liphansi kakhulu, phose kubo 7%. Kukalutshwane ukuthi umntwana aphonguvelelwa ngumuntu amgangele engamazi, engakaze ambone, aphonguyamwela nje. Umbiko wona lo nguvezayo ubuhlungu bathandekayo, ngoba uveza ngokusobala ukuthi kukhona okosokuntshintshile. Okubuhlungu kakhulu ukuthi okuntshintshileyo ezimpilweni zethu ngokuyintando yezulu. uThixo uthe amaguma ethu ewadala kawabe ngamazulu emhlabeni,
kodwa namuhla imibiko yempilo ebambekayo ibonisa ukuthi uluntu selumelane lowadalayo, ngoba umbiko lo uveza ukuthi ingekhaya kulokuthi ibe lizulu emhlabeni isiyingozi emangalisayo eyenza ukuthi umuntu abe le homework lapha ahamba khona, uhamba uphithizela ukuthi nxa nje umntwana asazi kumbe ngizathola konke kulungile. Ingekhaya isibhewukile, isibuswa ngomunye umoya ongasamanga kuhle, umoya omelane lentando yezulu. Pho abantwana laba bazaphephela ngaphi njalo kubani njengoba lezi hlobo sekuyizo ezibagangelayo? Isihloko sethu sithe nanzelela ukuthi elakho iguma libuswa ngubani. Yona lindaba yokudlengula kwabantwana, take your stock, unanzelele ukudinga ukuthi kwelakho iguma zingaki izenzakalo ezibuyayo zivelela kulowo mhlubulo. Nxa kunjalo, sondela kuJesu. uNkulunkulu uyabadinga abantu, nguye kuphela esingacatsha kuye, sizinikele kuye, sithole inguquko ezancediswa ngumoya oyingcwele ukuthi iphumelele, amaguma ethu aphinde abe ngamazulu emhlabeni. Umlimi uyakhuthaza, kasifihleli, uthi sinanzelele izinto eziningi emagumeni. Encwadini iBhayibhili ilizwi likaNkulunkulu, encwadini kaGalathiya chapter 5 verse 19, iBhayibhili liveza ngokusobala ukuthi izenzo zemvelo yesono ngezinjani. Ngenxa ye-stocktake esisenzayo, ngizathinta kuzo izenzo ezilistiweyo eBhayibhilini okuthiwa ziyimvelo yesono ngezisobala ezingaphuntshuzwayo, ukuthi ekuthatheni kwakho istokhu lamhle ekuseni ngayona linkonzo ungananzelela ukuthi lokhu ngumkhuhlane okhona kwelamiguma. Phenduka usindiswe, ithuba lisavuma. uJesu ubiza abanjengawe. Namuhla injongo yenkonzo ithi end it now, kucine lamuhla. Mina umama kudala wayesithanga sikhuza akufundisa ukuthi uyaphuma phandle ekhafu lamathu wagqibela ukuthi mphu angisaphindi. Izulu lamhla liyakuncenga ekuseni lapho khona mntana enkosi ukuthi unanzelele lokho. Engiza kuthinta kuqala okuthintwe yivesi yabaseGalathiya 5 verse 18, yibufebe lokungesabi ukujeziswa. Nxa uSathane esegxilile phakathi koguma lomuntu, wenza inhliziyo zibe lukhuni. Uyakunika isibindi sokugiya ngento elihlazo, ngento eyangisayo. Akunike isibindi sokugiya ukuthi wena indoda yomuntu ungayibamba kawuyiyekeli. Uzizwe uyinduna, uzizwe ubusu lamandla esatshwa ngabantu ngomkhuba omubi, umkhuba odilizayo, umkhuba ongakhiyo, umkhuba oletha ukufa ekhaya. Nxa kuyiyo eyakho indlela, namuhla nanzelela ukuthi ikhona engcono, ikhona eletha ukuphila empilweni, ngoba leyo eyakho oyikhethileyo ekufeba lokuba ngumkhanda lomile idala umonakalo ongekubale ngeminwe yakho, idalwa umonakalo ongekubonwe lilihlo. Ngakho siyanxusa, siyakhuthaza ekuseni ngegama likaJesu ukuthi kucine namuhla, guquka uphenduke, uJesu udinga abanjengawe. Isono esithintwayo esesibili okumele sisinanzelele emagumeni ethu, iBhayibhili lisibeke sathi yikuxhwala. Ukuxhwala kuyini bathandekayo? Ukuxhwala yikuba lengqondo embi engelanhlonipho, ukusebenza ngomlomo ongakhethi mabala, othethisayo ubize inhlamba ezinkulu lezincane. Nxa ungumama egumeni, uThixo ekubusisile, ngoba iBhayibhili lithi abantwana bayisipho esivela kuJehova. Nxa ungumama oxhwalileyo, uyathatha izipho zonezi ezivela kuJehova. Nxa zikhula, vele ukuphambanisa kusebantwini, ngoba lathi abantu abadala siyaphambanisa. Lapho umntwana one khona ukhihliza inhlamba, omakhelwane baphakamisa amakhanda engotsheni ukuthi kanti kwenze njani.
ngoba ungumama oxhwalileyo. Nxa kukhona okungahambanga kuhle ngekhaya, ubaba wakhona uzwakala ngenqindi, omakhelwane bezwe ubudidi kukhala inqindi, kukhala izambo endlini, ngoba ubaba ophakathi kweguma ungoxhwalileyo, olungisa izinto ngendlela ewonikalisa indalo yonke ayiphiwe nguJehova ukuthi abe ngubaba kulelo guma. Ngithini kimi lawe ekseni? Nxa ukuxhwala kuyindlela yakho yokuphila, namhlanje kunanzelele ukuthi kayisibo bugabazi, ayisiyo into enhle, iphambanisa abantwana obaphiwe nguNkulunkulu, ithithibalisa unkosikazi omphiwe inkosi. Nxa kungumama otshaya indoda, wobakwazi ukuthi ukuxhwala kwakho lenhlambo ozimemeza kumkakho nxa seliphambanisene ziphambanisa insoro yezulu. Namuhla ekuseni siyakhuthaza ukuthi end it now. Njengebandla sithi no to violence ngegama likaJesu. Okuthintwa livesi njalo Galatia 5 verse 19 ngisehlalayo, ithinta ngobuthakathi lokukhonza izikhombi. Akhona amaguma anyikanyinyiswa yikuthi kakufiwa, kungaba logulayo ngosecutshiwe, kube lofileyo ngoloyiweyo, kube lokutheni otshaywa likhanda uthamulwe ngubani. Bakhona abantu abayeyeme ngobuthakathi izikhathi zonke bekhomba beqamba amabizo abantu, kwesinye isikhathi lobufakazi bengelabo. Nxa kukhona phakathi kweguma lakho khonokho, nanzelela. uJesu ukhuluma lawe namhla ekuseni, kuyisono angasithandiyo, kuyikuhlukuluza imphefumulo ekuhanqileyo lapho phila khona, ukugcona abanye ngobuthakathi. Enye ethintwe yivesi, isono esinye ekuthiwa sisinanzelele sisiqaphele, yinzondo, inzondano. Kulabanye abantu abalenzondo embi. Abantu bakhona bahlukuluza imphefumulo eminingi. Isikhathi esiningi uchiya umuntu emangele ukuthi kanti ubani ngimtheni, kanti ubani ufuna ngenzeni, sengize ngingasakwazi lapho enhlangana laye kumbe ngimbingelele kumbe ngimiyekele. Uhlukuluza umphefumulo kungela sizathu. Umlimu namhla ekuseni uyakhuza, nanzelela ukuthi ekuhambeni kwakho empilo izinzondo kayisiyo nto ogwaba ngayo. Awugabazi ngokuthi ulolaka wena ulungisisa abantu, awuxabani labantu, lomona lentukuthelo kugcwele emagumeni ethu. uNkulunkulu yehluleka ukufinyelela imphefumulo. Abantwana esibakhulisayo baba yizithuthe ezingahlakaniphanga ngoba sibakhulisa ngolaka lenzondo. Nxa bephambanisile kulokuthi umntwana umfundise, ngivame ukufaka umzekeliso ukuthi ukhona umama othi abantwana bedlala nje endlini, kulamanzi abilayo phezu kwetafula, badlala abantwana, omunye abese siyahahabela inkomitsho yamanzi abilayo. Abanye omama esimene esinjalo ababuswa lulaka, ababuswa umoya wona lesiwukhuzayo, kakhuza umntwana amcebise kuhle. Ufika patula umntwana ngempama, ambize ngenhlamba, amxotshele phandle labangani bakhe. Okungokhekhelo khana kuphume kuthithibele, wena mdala kungasazi lokuthi kanti vele kwenzakaleni, lokuthi kuchayelweni ngoba inkomitsho bekungayibambi, lokuthi lamanzi atshisayo kakukwazanga. Kuphume kuyibed to worse, sokuconfused, kungasakwazi ukuthi kanti kwenze njani. Kanti umama owesaba uThixo ulendlela enza ngayo ngomntwana, angeka ajwamule inkomitsho avike ingozi, kodwa bese thatha ithuba lokubonisana lo mntwana laye nxa emncane. Ogogo babathatha umunywanyana bawugudlise khona phana okutshisa khona, kuzwe okunkabi ukuthi kuyatshisa, ubusukufundisa ukuthi tshisa nana ungabambi. Umntwana onjalo uthi lanxa mzwana ibona omnye umngane wakhe esefuna ukubamba itshisa nana, layo yambone kukhuza umngane wakhe uthi tshaya umama itshisa nana, kuyaphuma kuyabe kufunde something. Kodwa nxa sibuswa inzondo lomona lentukuthelo, indlela esikhuza ngayo abantwana iyabifuthelene, igcwele ubuthutha lokungafundisi. Kodwa nxa sesinanzelela lokho, uNkulunkulu lendlela okumele silungise ngayo abantwana nxa bephambanisile, indlela engela nzondo. Bakhona abanye abahlezi ezindlini emtshadweni kunzima,
umama wendoda kafuneke egumeni, umama womfazi kafuneke egumeni, umntana womfazi kafuneke egumeni. Nengi indlela esitshengisana ngayo inzondo ukuthi wena futhi lanxa woniwe vele uzonda wenzeni. Kulabanye abazonda bachisa impahla, kulabanye abazonda vele kubabaza ilayini yonke ukuthi unabani kanti alimaza ngazonda lini ukuthi uyahlanya, ubatshazwe ngesiga esibi. Thatha istep namuhla, ubuyele emuva kancane, uzwisise ukuthi udala umonakalo ongalunganga phakathi kwe-community. Buyisana lezulu ekuseni, ngiyakunxusa unanzelele ukuthi uThixo uthanda ukuthula emagumeni ethu. Lanxa izinto zisonakala, uThixo usinikile amathuba okuthi sikhuze, sifake izinto ngendlela eqondileyo. Vumanini ukuthi ngigoqe isifundo ngokuthinta lindaba. Ikhona enye indaba bengizathinta ubuhwaba, ukudakwa lokuzitika, indlela esindla ngayo, sitshaya izimusic ezilawudi, senzeni ezinye ingoma zakhona zihlabela izinhlamba, kube yi-entertainment yangikhaya. Ekuseni uThixo uyakhuza, nanzelela ukuthi ngumoya bani obusayo kwelakho iguma. Vumani ngingagoqi isifundo ngithinte ngalesi siga, isono esisemqansweni, isono esesiphambanisa umhlaba, isono esesichitha imizi, isono esiphambanisa ngitsho labantwana esikolo bayehluleka ukufunda, isono esesenze ukuthi kudilike ngitsho lamabandla, isono sokubukela ipornography. Yekelani sikubeke kucace lokho, uNkulunkulu akakuthandi lokho. Ezimulini ezinengi isono lesi siyadliwa ubusuku lemini. Abantwana bezikolo bayathumezelana ubugangi lokhu ihlazo leli ngamafoni. Isikhathi esinengi labantu abathatheneyo uthola sebekhodelana amafoni, kufihlelwana, kungenwa ngamakhodi lamanamba, abantu bethethene iBhayibhili lithe bazaba munye. Kodwa ngenxa yesono sonese esilihlazo kuyakhiwa amafoni, umama kavunyelwa ukuthi abambe ifoni kababa. Ukhona undoda osemaphepheni kuyona liviki otshaya umfazi wamlimaza ngenxa yokuthi ubambeleni ifoni yakhe. Umama lo uyatsho ukuthi ngithole ama-message okufeba phakathi kwefoni. Ubaba lo ugcina ifoni yakhe ikhiwe. Lamhle ekuseni njengebandla sithi end it now. Nxa kade uzilibazisa usithi entertainment, zikhona izithutha ezicabanga ukuthi ipornography ilungele abathatheneyo. Yekela nguncedise mzalwane othandekayo ekuseni. Lokhuyana yidrama kaSathane ayisebenzisa ukuthi athumbe ingqondo yakho, akukhuphe ehlelweni lezulu, akufake emhlabeni lapho ndiza khona ngengqondo ungakwazi ukuthi uzawela ngaphi. Uphambana ingqondo ungahlanyi lohulumende engakwazi. Abagula ingqondo bavama ukusiwa ezibhedlela, wena yakho iyaphambana uhlanye ungaziwanga umuntu ukuthi uyagula njalo ungelatshiswa ngoba ubhema ucatshile into ekuphambanisa ikhanda. Ipornography ekuseni ngegama likaJesu siyayikhuza. Ikabanzi ilamahlandla amaningi ipornography. Eyinye ibuya ngendlela eyokuthi uthola ngekhaya umhlaba uyamangalisa. Omama sebegqoka ngenye indlela. Umuntu wangikhona nxa esegqokile uyacabanga ukuthi ngumuntu onqunu othethwe wapendwa nje ngepende emnyama. Abesephuma bazalwana abathandekayo, awubhoda umhlaba, ame phambi kwayise omzalayo, phambi kwendoda yakhe, phambi kwabantu abakhe abangamankazana labangabafana, phambi kwabomakhelwane, ezitridini emehlweni angawaziyo. Konke nje kuchayiwe umhlaba kawukholise. Ipornography igangile isibulela umhlaba. Bathandekayo ekuseni njengebandla lensali siyakhuza ngegama likaJesu sithi end it now, end it today. Liphambanisa uhlelo lwezulu. uThixo usicebisile njengabomama encwadini ka1 Timothy 2. uNkulunkulu ngicela sizibalele singabale thuba. iBhayibhili liyasifundisa ukuthi omama kumele bagqoke okulesizotha, okuhloniphekayo. Ukugqoka kasigqokeli ukubukwa, ukugqoka sigqokela ukuhlonipha semboza imizimba yethu. Ukugqoka inhlonipho bathandekayo. Even emuva le ungakhangela eTestamentini elidala, uThixo uthi nxa eyala uMose ngabapristi, uthi lanxa basebegqokile igarment yabo ende eyokuyaseva ethempelini, wadinga ukuthi kube le-undergarment specially prepared ukuthi noma umzalwane eqansa amastepu esiza kuma phambi kwebandla angabi khona ombonela ubunqunu. uJehova uyakhuza ekuseni.
Mhlaba wonakele bathandekayo, sihamba nqunu, sikhuluma ize, akulamuntu ohloniphayo, akulamuntu okhuza omunye. Ngithanda ukuthi ngifithizele endabeni ye-decency ukuthi sibone ngemzekeliso omncane ukuthi iyipoison enganani, sidumaza njani abantwana. Ngifisa ukuletha kini bandla umzekeliso ka-teacher lo mntana esikole. Isikhathi esiningi ngangihlukuluzeka ukuthi kanti umntanami indaba ethanda u-teacher kangaka, umbikela konke. Ngitsho la khathesi ama-organization adila nge-abuse yabantwana ahlomisa abantwana ukuthi tshela u-teacher, ngoba emntwaneni kulula ukuthi umntwana ayetshela u-teacher. Umntwana futhi ungananzelela, ungakhuluma kubi ngo-teacher wakhe, uyahamba esikole ayemtshela ukuthi umama uthe teacher uyahlanya ikhanda lakho alithathi. Kodwa u-teacher ngale kabile mbiko eza kumama ukuthi uthe unyoka uyahlanya. Ngenxa yani bazali, sikhohlakele, intuthu kaSathane iyathunqa emakhanda ethu. Umntwana lo teacher ungananzelela, ubuhlobo babo bugcinwe inhlonipho. I-dress code ka-teacher nxa esize emsebenzini awusoze umbone egqoke njengomuntu opendiweyo namathelwe ngumzimba wonke, kodwa u-teacher ubuye egqoke okulesithunzi esikolo. Umntwana ngenxa yokuthi kakazabone ukuphambanisa kuka-teacher kumbe kuhwabhelana lomkakhe nkhaya kumbe kuthethiswana, kugcina umntwana lo teacher ubuhlobo babo bumnandi. Khona okhani ukuthi kakazabona u-teacher wakhe exabana nabantu, ephakamisa ilizwi, ekhuluma inhlambe, edakwa, esenza izinto ezinjalo. Umntwana uyamthanda u-teacher wakhe, uyakhululeka ngaye, ambikele konke. Kunganjani ukuthi ube ngumzali ohlonitshwa ngumntana wakho njengendlela ahlonipha ngayo u-teacher wakho? Asitshintsheni izenzo bathandekayo. Isikhathi esiphila kuso sibi, isikhathi esiphila kuso sibuhlungu. USathane udinga azakufa labo, uSathane udinga azajezisa labo, uSathane kasiniki ithuba. Let's try ukuthi simele intando kaNkulunkulu emagumeni ethu. Konke okuhlukuluza umuntu, konke okungenza ukuthi umuntu kwelakusasa yakhe ayebatshazwa ngabantu. Bakhona abantu esiphila labo, lathi esibababazayo, lami ngibatshazwa ngezami kwezinye indawo ngenxa yamaphutha enzakala empilweni yangikhaya, egumeni langikhaya, lapho okwaphephetha khona umoya, kwaswela onanzelelayo ukuthi kanti ngubani obusa leli guma. Lamhle ekuseni ngiyakhuthaza zihlobo zami ezithandekayo ukuthi asinanzelele nini ukuthi imisebenzi le ebaliswa liBhayibhili ayitholakali phakathi kwezimpilo zethu. Asinanzelele nini ukuthi sivuna esikuhlanyelayo. Abantwana abagcwele emgwaqweni bethethisa abantu abadala, lapho esigadela khona izimota, silamajaha abesigadiza izimota edakiwe, besifuqa lezikhwama bethwele amatshwala, vele kabasesabi lutho, kabagqizanga qakala. Yinzalo yethu, yinhlanyelo yethu ephuma emagumeni ethu, badle esethisa itshwala. Namhle ekuseni ngiyancenga bomama abathandekayo, ngiyancenga bobaba abathandekayo ukuthi let's end all the cricket ways namuhla. Asifake namatomu kaSathane phansi, sidobhe nangu uJesu uyadinga, uJesu uyabiza. Uthi kini lonke likhatheleyo lelisindwayo, elihlukuluzwe ngumhlaba lahlukuluzwa iCovid, elikhuliswe kubi leliswele imfundiso eqondileyo, labayizuzileyo bayigwema bangafuni ukuyilalela imfundiso eqondileyo. Ekuseni uJehova uyamemeza, udinga abanjalo ukuthi sizinikele. Imizi yethu kumele ibe ngamazulu emhlabeni, lapho kugcwele inhlonipho, lapho kugcwele uthando, lapho ikhaya elihle ngelimaziyo uThixo, elilesikhathi sokuthandaza. Umuzi omuhle kumele ube lomthetho owuqondisayo, angabi ngumazwakhe ukuthi umama wakho nakatshelwa lutho ngubaba, ugogo ngeke ababonise abantwana laba. Kunzima, abantwana bafundisa ukuthi ugogweni uyaloya ngimfuni lapha, inzondano yangikhona isezingeni elikhulu. Inkosi isibusise bathandekayo, isiphathise nxa sivuma ukweluleka, sivuma futhi ukuthi siguqele emseni wayo. Angathi umlimi angabusisa ukufunda kwelizwi lakhe ekuseni, alenzele umusa lonke. Kwelinye lamalanga siyehlangana embusweni wakhe, elapho kuyabe kungela sihluku, okuyabe kungahlukuluzwa khona, okuyabe kungalanyembezi, kungelamkhuhlane, okuyabe kungacatshelwana,
kuyabe kungalamakhodi amafoni. Uthixo asibusise ekuseni, sivume ukweluleka, sivume ukuguquka ngegama likaJesu libusiseke.